time is money. Waktu itu adalah uang. Heving ko yang bodoh. Nahulog ko na pasuk ito, tano kanan, tano nantar pasu-pasu. So tung mariswang pasu-pasu nito hatuhin. Ako sa udok doy di tanah karong sa jono ki tiyak 50 meter isurat doy si jarak 50 meter BBK ini. Kota murah ng BBK, baby panggat karo, parlapo panggang berudur-udur may si. Hibet nebok kala ko berarti tiap hari malakpanggang. Kuingok marihami di puna basu gitu na, nang panggang gebes pe maul. Tohorat tong mak murah lagi. Ay bertanah karo so hehero bibiak makan ang wala kong ngahehe tuledeng do tubedian ama tuk sakulon ina putih hirangon berat tuledeng do tubedian memurus nabur bahida ulur be ulang bisa monom jemuel jam 10 dilapon yamannya harobe upung iside nah ngadong na boy mabegu kita molosok kita sedih alani postur waktu dia kadamang dohok deinang hami marupaya do sian pamarita lahu pahicat aka bangabah dihita sampai wele-hele do mata siutahayan asarotu dapanulu taraon lau magbangun pabrik dalam waktu dekat ngahulian izinna pasong-songon nama pabrik ni lubak pabrik ni tapioka pabrik ni gerekeu nah hudok di si salilingon saido hol swata melutai suet si suenon tang jelas pasarna no ay kung jelas pasarna ngarong manampung do harga na boy manguntung ton kita awala tay suet gerekeu ay totar hevingon jadi meluboy urang manganggur bila dak tahun nanggo sajokal tak berhasil mah nah sana boy baik kami adong subsidi pertanian adong go maliat zetor adong go bibi desa guru lihida molo ringgas do aka amata kami be ringgas ma mangalia perhatian do aka bantuan do akalan nasi jadi lo dia kadamang do dainan on amerjajau tu diriku do rap do inata saliling dilihat dihami kepercayaan anggo luwe si gotomon iko bangunok luwe si gotomon jadi mau lihat ma suku kedis piuka anak kining saya gudak tabah tu sonanggara niku kamar miliar bapak minna jadi mana ngapiga-piga dele non adonggo obat piuka 5 adonggo tu 5 jurusan adok tu dagu mudi adok tu jalan utama tok kadirumi adok tu sidarida adong 5 or sude alan sedani rohatta do sosomani do anggota DPRD nior sia lakon anggota DPRD betul-betul mendukung program lau mabamu kita akana di desa-desa isondo muse amata kontak papahan amata silitonga toman beligi silitonga wala kon naking na patar-tar suporta boleh daro silitonga ini lino ubikir daumra alay memang dak salah pilih kita di halakon betul-betul moloboy tabili amata bupati 2 periode bahala kope ikut tumbuh tabili 2 periode itu nanti dari do mau lihat maria kadawang do deinang ala gajang dope sebaria hatta to katiki nanang ro ala yang bukangai dua nami ikon lam sedero kita to katiki nanang ro nakini jak kapangi duata asal iya puy hami mengudu di pakuwesio to ka periode nanang ro kami au sehodok di to karumaku molo disuku kami petuduhon ni Tuhan itu yakin jela pos marohata alai au di buku dia namano dohono kudo hamo leation ni rohanami
alani holong rohamu perluat si gotomon tuhami tu bupatita dipilih tamu hami makubesi utat tahun kami mui hami menguruti periode nami na paturi ture utat tahun alani mauliate mak tidak mang dohok dainang saya dibatulus Tuhan mak akan atas kabi robe dokter cik tina nengro oras. Jadi ngadi pasahat Bapak Bupati nak kini